Hello guys, ini SHYAZOO Trading. Reka mwereke uburyo waca support na resistance neza. Ese byigeze bikubaho ukazica uko wishakiye bikarangira uziciye nabi? Numenye uko bikorwa. Iyo munsi nibyo ngiye kukwigisha. Ikintu cyambere ugomba kumenya, ugomba kuba ufite wenda trading view cyangwa se meta 5 kuko niho dukorera iki analyze, ariko heza ni trading view. Niba ufite trading view twagiye mbikwereke sasa. Ni minota 2 cyangwa. Ikintu cyambere uragenda ukareba iki ahantu hafite imbaraga. Now tugiye kujya kuri GPY. Tuvuga urugero tujye mu nuza wenda ahantu hafite imbaraga turebe wenda muri time frame y'iminota ingahe 30 cyangwa isaha. Twe tugiye gukoresha iki isaha imwe as time frame. Iyo ugiye mu isaha imwe muri time frame nkuko twabyize muri video y'ubushize twababwiye yuko time frame y'isaha imwe akenshi abantu bayikora ari abaki ari abaday trade. So uraza urebe zone yakomeje iza hiki candlestick izigarukamo. Hano turi kuri GPY tugiye kureba zone aho candlestick yakomeje kuza itacinga inshuro nyinshi. Nureba neza hano tugiye kumakinga wenda support na resistance zacu kuri iyi zone. Ikintu cyambere twamaze kureba twamana tukareba yuko ahangaha muri iki gice cya hejuru muri iyi zone ahangaha ndiza neza ko muri kwabona mwese iyi zone ya hejuru ahangaha nuzu ukayireba neza. Wazwe tubera neza yuko ari zone candlestick zagerageje gukora mu multiple times zikarijectinga nyine. Ni kuvuga ngo iyi zone ubwo candlestick yazaga gukora ahangaha kuri iyi touch yakozeho ipushinga low, igarutse ikozeho ipushinga low, igarutse ikoze ipushinga low, igarutse ikoze ipushinga low. It means this zone is very strong. Ni resistance zone. Urazwe tubimakinga as resistance zone. Ukazwe tugira iki marking as resistance zone. Ikiza iri bara wayi turihindura iki ukarihindura nuzi. None tujya kureba support zone. Nitujya kureba support zone muri zone yacu turarire tumakinga iki ahantu candlestick yakomeje kuzamo inshuro nyinshi cyane ikasiga iki karivinga week cyangwa se body ariko ikabasha kutagira iki kutaha breaking. Yes, nuzu kabireba neza yitwa marking as what support zone. Support zone ugomba kubitandukanya n'iki na resistance zone. Support zone ndayigira blue one. Support zone niba ndihindura iki red one, of course ndahindura red. Okay, yuraje kuzimakinga twe turamanza twibaza ubundi ko tumakinze support zone na resistance zone muri time frame iki yisaha. Ubundi biradufasha iki? Ikintu bidufasha as long as price igarutse gatapinga muri resistance zone cyangwa support zone, twegexpectinga yuko ya support zone ishobora kuzahorodinga cyangwa se ikabiri strong ku buryo itaba broken down igakaba yakomeza kugira iki gupushinga igiciro hejuru cyangwa hasi. Nimba ari hasi hano kuri resistance zone twegexpectinga yuko once price igarutse ikatacinga igiciro kizajya gikomeza kikagira iki kigapushinga lower tugafungura sell position. Cyangwa se tukegexpectinga yuko igiciro umunsi kizaraba kuri support zone yacu dushaka kuzafungura iki long position kikaza kigapushinga hehe kuri resistance zone. Stop loss akenshi uzishyira hehe kuri low nyine low ya candlestick cyangwa se high ya candlestick yagize iki ya breakinze ikarivinga iki week nanga kuba ka ahantu hasigaye week no tuza gushyira iki stop loss yacu tutegereza ko igiciro kizahita gipushinga hashye cyangwa tukazasengera he kuri resistance zone kikazagaruka kikapushinga low. Ni ibi ngibi rero tugenda dukora kunuza kuri support and resistance. Ndiza neza ko byumvikanye. Dusamarizinze kuri support and resistance step ugomba gukurikiza ngo ugiye kuzica. Step 1, of course ugomba kumakinga ko uziciye kuri iki ahantu price
yatacinze multiple times ukaza ukayishaka, yakoze inshuro nyinshi. Inshuro ya mbere araje iratacinga, iraferinga, iratacinga, iraferinga, iratacinga, iraferinga. Guferinga no kuvuga ngo yananiwe kubreakinga iki iyo zone. Iyo urangije gushaka iyo zone, ikintu cyari gikurikiyeho ni iki? Urahamakinga as resistance or support like this, nka kuno twabikoze. Iyo urangije kuhamakinga, utegereza yuko igiciro cyangwa se price izaba kugira iki gutacinga muri nkanga yagarutse yongera gutacinga muri iyi zone. Irangije iki pushinga rero. Iyo itacinzemo utegereza confirmation muri wa time frame. Ama bullish engulfing candle na bearish engulfing candle. Ndiza neza ko muzizi. Mutazizi mwakwandikira muri comment. Warangiza ukagira iki? Ukitegura yuko isoko ryo guhindura iki direction. Ndiza neza ko biri kumvikana. Tuzakomeza tuganirize kuri support na resistance byimbitse. Mwakoze kubana natwe, mukomeze ukana subscribe, like, share na comment. Ciao ciao, yari SHYAZOO Trading. Bye.